Ket men. Kanyan sa va vout bon non men. Nse mde konen mba achete li men. Mwen aplikasyon mba ka pran men. Regarde tout sa m'a fait men. La pa remarke no. E mgon pil moun ki bezwen pala avem sur WhatsApp men. Mba ka pran aplikasyon men. Shit men. Si mwen konen mvout rele nan ti bouton mi men. Ti bouton an pi bon. Selman allo SMS. On vie go bay nan men. Mba ka fanyen sou li. Lo ba konan nan telefon we. Amali mesi. Ket, tam da fe la men. Si mde jounou lot ne ki gen go telefon men. Sa bay, sa yo men. Ta bon men. Ket, wade version li la men. Fò mal nan lari a mal gade si gen ki gen telefon la. Vem pou mka meti WhatsApp la sou li men. Mwa. Yo, again men. Yeah, mboze men. Di bay, sa e, ki jan sa le met? Sa e riba metik sa rele. Oh, ou son boss kouti ou ye? A ou konen san fe. Ah, dako, pas, dako. Yo, mwa an go telefon gina moun an. Yeah, an go telefon, ou ta bezon bay? So konen men, ou konen aplikasyon tan kou wap pala moun, epi tou wap gade moun nan moun ap gade ou la? Ou e mge sa? Ou ye li mbezwen men, mba ka apren nou, tout sa mfe, ou konen mba telman fò nan telefon, mwen sot nan moun men. Mba telman fò, e ti bouton ki nan men. So gen wap jere mbaz. Mba telman fò, non. Oh, no. Gon telefon nou ge problem men. Ti sal gen la men. Li ba gen ase kapasite pou reseval nou? Ket. Koman sa? Li ple bagan den? Ta sanble gen trop bay sou li men, gen trop bay an dan. Fò ta gade, fò ta etiran pe la. Fò mwen tiren pe bagan den? Fò ta etiran pe paske pou ka gen espas, stokaj pou pou WhatsApp la. Mese, depi avon ye, achete telefon nan sel sa mbezwen mi. Chak tan mwen vwe lwe sa ple de maki, e sa la, yon ka reseval nou. E yon pe bay pou etiran dan men. Ben sa mfe la, wap kampe men kote ya? E mbanse mbok ap deplase, men fò ta fe rapide men. Ben pa yon chou nou baz. E ba yon Merci olem. men. Ba yon olem nou. Ta ale ma prive sou, kompon? Ye, fe rapide men. Yes. D'akor. Ket men, sa mta fe la men. Jem ben son aplikasyon sa men, menm jwen neg la kap bon servis mesi. Men kwenyan la, espas. Ay we blan ou men,